vazduhu medveđi tog januarskog jutra 1732. godine imao je ukus smrznute ilovače i ustajale hladne krvi. Pod noktima austrijskih lekara koji su jahali danima kroz blato i smetove od Beča do turske granice, ostao je miris raspadanja koji se nikakvim sapunom nije mogao isprati. Zemlja je bila tvrda kao kost. Kad su lopate udarile u led iznad groba Arnolda Paola, zvuk je bio jasan, oštar, nalik na lomljenje ljudskih rebara. Dobar mi došli nazad, moji mračni šaptači. Dugo me nije bilo. Tražio sam ove papire po arhivama gde pacovi umiru od starosti, među spisima pisanim mastilom koje je izbledelo do boje sasušene jetre. Večeras ne govorimo o bajkama za laku noć. Večeras čitamo zvanični vojni protokol Austrijske carevine. Dokument koji su potpisali ozbiljni ljudi, hirurzi, pukovnici i svedoci koji su prekrstili ruke pred oltarom pre nego što su uzeli pero u šake. Ono što su zatekli ispod ove naše balkanske zemlje, u selu gde se i danas vetar oglašava kao ranjeno živogod, promenilo je celu Evropu zauvek. Spremite rakiju, ali ne da je pijete, nego da protraljate grudi ako vam ponestane daha. Pa da krenemo. Austrijska administracija je oduvek bila pedantna. Za njih je Balkan bio divlja, neistražena močvara na rubu hrišćanskog sveta, mesto gde se hrišćanstvo i polumesec sudaraju u mraku, a narod živi po zakonima koji nisu zapisani ni u jednoj knjizi, već se prenose šapatom s kolena na koleno u nekrštene dane. Kad su te zime stigli u okolinu Jagodine i Paraćina, pa produžili dalje ka brdima gde vukovi vode kolo, doneli su sa sobom merne instrumente, mastilo i hladni germanski razum. Hteli su da popišu stoku, porez i ljude. Umesto toga, popisali su mrtve koji ne žele da ostanu u zemlji. U selu Medveđa, u senci planina koje su se nadvile nad rekom kao okamenjeni divovi, zatekli su muk. Ljudi nisu izlazili iz kuća. Kandila su gorela i po danu, a miris belog luka i sasušenog ruzmarina mešao se sa teškim, mastnim dimom iz ognjišta. Ljudi su bili mršavi, bledih usana. Oči su postajale krupne i grozničave. Svako posmrče, svaka starica na slamarici znala je šta dolazi čim sunce zađe za greben. Znali su ono o čemu su pred strancima ćutali, dok ruka drhti, a pogled beži ka prozoru oblepljenom svinjskom mešinom. Arnold Paolo je bio bivši vojnik, hajduk koji je služio u graničarskim odredima. Čovek krupnog i jakog glasa, teške ruke, a kažu da je prešao preko reke sa turske teritorije i donao sa sobom udes koji se ne može oprati. Pričao je, dok je još bio živ u polumraku seoske mehane, kako ga je na Kosovu, blizu prebivališta nekog starog grešnika, preselo biće koje nema senku. Tvrdio je da je jeo zemlju sa groba tog stvorenja i mazao se njegovom krvlju da bi se spasao prokletstva. Ali zemlja ne prašta onome kojoj poremeti red. U jesen 1727. godine Arnold je pao sa krcatih senih kola. Vrat mu je pukao uz suv prasak kao kad čovek gazi suvu granu u šumi. Sahranili su ga po zakonu uz opelo i suze. I tu bi u svakom normalnom delu sveta priča bila završena. Ali u našim krajevima zemlja je duboka i zemlja pamti drugačije. Nakon 40 dana od sahrane, 4 ljudi iz sela je umrlo. Bez rane, bez vidljive bolesti, samo bi legli uveče zdravi, a ujutru bi ih zatekli hladne sa plavičastim pegama oko vrata i očima otvorenim u večnom užasu. Ali pre nego što su izdahnuli, svaki od njih je svedočio istu stvar. Arnold Paolo im je dolazio u san. Sedao bi im na grudi,
težak kao mlinski kamen i pio im dah dok mu se lice, modro i natečeno od podzemne vlage, ne bi primaklo toliko blizu da su osjetili smrad truleži iz njegovih usta. Seoski knez, čovjek čije je ime zabeleženo u austrijskim izvještajima kao mudro i odlučno, shvatio je da se protiv ovog jada ne može ni vojskom ni zakonom. Pozvali su starog grobara, čovjeka koji je rođen u nekrštene dane i koji je znao kako se gleda u zemlju. Odlučili su da raskopaju Arnoldov grob 40. dana. Evropski lekari koji su 5 godina kasnije vršili ekshumacije drugih žrtava prepisali su ove prve izveštaje sa zaprepašćenjem. Kada je zemlja skinuta sa Arnoldovog kovčega, poklopac je popucao pod pritiskom odozdo. Unutra nije ležao kostur, niti poluraspadnuto truplo čoveka koji je mrtav već više od mjesec dana. Ležao je čovjek koji izgledao kao da spava nakon teškog pijanstva. Zvanični izveštaj, napisan na nemačkom jeziku pod naslovom Visum et repertum, viđeno i otkriveno, beleži detalje koji prkose svakoj medicinskoj logici tog vremena. Arnoldovo telo nije bilo ukočeno, koža mu je bila jedra, a kada su ga dotakli, bila je topla, suprotno svakom zakonu prirode. Stara koža i nokti su otpali, a ispod njih je izrasla nova, mlada koža, zdrava i rumena, kao kod deteta. Ali ono što je nateralo austrijske oficire da posegnu za krstovima i iskrenu pogled, bili su njegovi otvori. Iz očiju, nosa, ušiju tekla je sveža, tečna, jarko crvena krv. Cela slamarica na kojoj je ležao bila je natopljena toplom životnom tečnošću. To nije bila krv raspadanja, bila je to krv sela medveđe, krv one 4 nesrećnika koje je pohodio u noćnim satima. Njegovo telo je bilo živo. Varilo je tuđu krtinu pod zemljom, u mraku dok su crvi bežali od njega kao od žive vatre. Narod okupljen oko groba nije čekao odobrenje iz Beča. Znali su šta im je činiti. Doneli su kolac od mladog gloga, zaoštren na ognjištu, prekađen tamjanom. Kad su vrh kolca prislonili na Arnoldove grudi iznad samog srca koje je, kako kažu svedoci, još uvijek slabo i lenjo kucalo u ritmu podzemnih voda, nastao je muk. Knez je podigao drveni čekić. Prvi udarac je odjeknuo kroz šumu, poplašivši vrane koje su poletele sa oguljenih hrastova. Ono što se tada desilo zapisano je u vojnim dokumentima sa hladnom preciznošću koja ledi krv više od bilo kakve izmišljotine. Kada je kolac probio grudni koš i prošao kroz srce, Arnold Paolo je pustio strahovit glasan jauk. To nije bio ljudski glas. Bio je to kevtaj, urlik zveri pomešan sa samrtnim ropcem, krik koji je dopirao iz same utrobe zemlje. Iz njegove rane je šiknuo mlaz krvi visok nekoliko metara, poprskavši okupljene seljake i samu zemlju koja ga je krila. Telo se grčilo, noge su se trzale kao kod obešenog čoveka, a oči, dotad poluzatvorene, širom su se otvorile, gledajući u zimsko nebo sa besom koji ni smrt nije mogla da ugasi. Nakon što su mu odsekli glavu i spalili celo telo do pepela, pepeo su bacili u Moravu, nadajući se da će tekuća voda odneti udes daleko od njihovih pragova. Ali talas prokletstva se ne zaustavlja tako lako. Arnold Paolo je pre nego što su ga smirili uradio nešto što niko nije predvideo. Jeo je stoku iz sela, pio je krv jaganjcima i kravama, a ljudi iz Medveđe, gladni i siromašni, jeli su meso te iste stoke tokom zimskih meseci, ne znajući da sa svakim zalogojem u sebe unose seme koje klija samo u mraku groba. 5 godina kasnije, 1731. godine, nesreća se vratila. I to ne kao pojedinačni slučaj, već kao zaraza koja je kosila selo redom. I stari i mladi, žene u babinjama, deca koja još nisu naučila da govore, svi su počeli da kopne.
Za samo nekoliko meseci 70 ljudi je leglo u zemlju pod istim jezivim okolnostima. Tada Beč više nije mogao da ćuti. Glasine su stigle i do samog cara Karla VI. Zamislite to vreme. Doba prosvećenosti, racionalizma, kada se grade palate i pišu filozofski traktati, a ovde na Balkanu carska vojska mora da šalje svoje najbolje lekare da se bore sa nečim što ne umire. Glavni sanitarni inspektor, dr. Johannes Flickinger, dobio je naređenje da ode u Medveđu i reši stvar. Sa sobom je poveo dvojicu vojnih hirurga, Sieberta i Gancera i jednog oficira. Stigli su u decembru, kada je sneg zaveo puteve, a vukovi silazili i do samih kuća. Ono što su ovi ljudi zapisali u svom zvaničnom izveštaju 7. januara 1732. godine predstavlja temelj onoga što danas svet naziva hororom. Oni nisu bili sujeverni seljaci, bili su to ljudi od nauke, hladni hirurzi koji su sekli tela na bojištima širom Evrope, ali pred onim što su zatekli u Medveđi, njihova nauka je pala u blato. Slušajte pažljivo ova imena i sudbine, jer to su stvarni ljudi koji su nekada hodali ovom našom zemljom, disali ovaj isti vazduh pre nego što ih je nesreća uzela pod svoje. Prvo je bila Stana, žena stara 22 godine. Umrla je u Babinjama nakon 3 nedelje teške bolesti. Seljaci su govorili da se pre smrti namazala krvlju vampira tražeći lek od nekog starog čobana sa Rtnja. Kada je Flickinger naredio da se njen grob otvori, nakon što je provela više od 2 meseca u zemlji, lekari su zanemeli. Njena utroba je bila netaknuta. Nije bilo ni traga truljenja koje se javlja već nakon nekoliko dana. Kada su hiruškim nožem rasekli njene grudi, unutrašnji organi, srce, pluća i jetra bili su sveži, puni zdrave, tečne krvi kao kod žive žene. Koža na njenim prstima je bila rumena, a nokti su joj bili porasli. Sledeća je bila Milica, devojka od 16 godina. Umrla je nakon što je 3 noći tvrdila da joj u sobu ulazi pokojni Arnoldov sestrić, mladić koji je poginuo mesec dana ranije. Milica je sahranjena u jesen. Kada su je iskopali posle 3 meseca, njeno lice je bilo lepše nego na dan smrti. Usne su joj bile rumene, kao da se upravo nasmešila u snu. Doktor Gancer je zapisao da je iz njenog grla, kada su joj pritisnuli grudni koš, potekao čist i jasan zvuk, nalik na uzdah olakšanja. Iz njenih vena izlila se krv koja je bila toliko crvena i sveža da su je lekari uporedili sa vinom koje se služi na carskim dvorovima. A onda slučaj koji je najviše pogodio austrijsku komisiju. Malo posmrče, dete od jedva 8 dana, sin žene po imenu Milena, koja je takođe umrla od ove bolesti. Dete je sahranjeno iza seoskog groblja pod korenjem stare preklane leske. Bilo je u zemlji skoro 2 meseca, kada su podigli mali drveni sanduk, hirurzi su očekivali da nađu samo prah i kosti. Umesto toga dete je bilo celo, savitljivo, toplih udova, sa licem koje je zadržalo boju zdravog života. Izgledalo je kao da ga je majka tek podojila i ostavila da spava u toj hladnoj, crnoj kolevci. Komisija je bila u šoku. Hirurzi su pisali menjajući mastilo jer su im ruke drhtale od zime i straha da se ova tela ne ponašaju po zakonima medicine. Zemlja ih nije primala, crvi ih nisu takli. Čak ni divlje zveri koji su te zime prekopale pola seoskog groblja u potrazi za hranom nisu htele da dirnu grobove ovih 17 nesrećnika. Životinje su vođene nepogrešivim nagonom znale da u tim mrakama leže nešto što nije mrtvo, ali više nije ni živo. Nešto što čeka. Šta se zapravo krije iza ovih protokola? Austrijski lekari su morali da nađu racionalno objašnjenje za Beč.
Pisali su o lošoj hrani, o uticaju posta, o balkanskoj klimi i neobičnom sastavu zemljišta oko Morave. Ali to su bile laži za cara i dvorsku kancelariju. Sami hirurzi u svojim privatnim spisima koji su kasnije pronađena priznali su da su preduzeli iste mere koje je narod vekovima koristio. Svim sumnjivim telima, ukupno njih 14 od 17 iskopanih, odsekli su glave lokalni grobari pod nadzorom carske vojske. Srca su im probodena glogovim kolcem, a tela spaljena na velikoj lomači podignutoj na brdu iznad Medveđe. Pepeo je pomešan sa krečom i bačen u duboke jame koje su potom zatrpane teškim kamenjem da se nikada više ne iskopaju. Zanimljivo je kako ovi dokumenti beleže detalje o psima. Tokom cele te operacije koja je trajala 3 dana, svi psi iz sela i okolnih brda su se skupili na obudu groblja. Nisu odlajali, nisu režili. Samo su sedeli u snegu na stotine njih i gledali u dim sa lomače kako nosi miris spaljenog, masnog ljudskog mesa ka planinskim vrhovima. Kada je i posljednja kost izgorela, psi su se okrenuli i otišli u šumu bez i jednog zvuka. Ovaj izveštaj Visum et Repertum obavljen je u Beču kasnije te godine i izazvao je ono što istoričari danas zovu vampirska manija. Reč vampir je tada prvi put zvanično ušla u zapadnoevropske jezike, pravo iz ovih naših blatnjavih krvavih sela. Evropa je bila fascinirana. Prosvećeni umovi su raspravljali o tome kako je moguće da na granici civilizaciji postoji svet gde smrt nema posljednju reč. Ali, dok su u Beču, Londonu i Parizu salonski intelektualci pili čaj i čitali ove izveštaje kao neku vrstu egzotične zabave, ovde, na tlu gde mi danas stojimo, cena tog saznanja plaćena je u krvi i strahu koji nikada nije potpuno nestao. Narod na Balkanu zna da se ovakve nesreće ne rešavaju jednim carskim dekretom i lomačom. Zna se da zemlja pamti gde je krv kapala. Postoje mesta na Povlenu, na Šari, oko Homolja, gde se i danas, kada padne prva jesenja magla, ne izlazi iz kuće bez prekađene britve i komada hleba ostavljenog na pragu za one druge. Stariji ljudi, oni koji još uvek pamte priče svojih dedova ispričane uz slamaricu do kandilo tiho pucketa pred ikonom, kažu da Arnold Paolo nije bio ni prvi ni posljednji. On je bio samo onaj koga su uhvatili. Onaj koji je bio dovoljno neoprezan da ostavi tragove koje su nemački pisari mogli da zabeleže svojim čeličnim perima. A šta je sa onima koji su ostali skriveni? Šta je sa grobovima koji nemaju belega, zaboravljenim u šikarama gde ljudska noga nije kročila vekovima? Šta je sa onom krvlju koja je natopila zemlju Medveđe pre nego što su stigli hirurzi? Ta krv nije isparila. Ona je ušla u korenje starog drveća, u izvori iz kojih i danas pijemo vodu, u maglu koja se svake večeri spušta sa planina i pritiska nam grudi dok spavamo. Često mislimo da smo bezbedni u našim toplim, osvetljenim sobama sa ekranima koje nam odloče pažnju od mraka iza prozora. Mislimo da je 1732. godina bila daleko, da su to samo izbledeli papiri u nekom bečkom podrumu, ali zaboravljamo da je noć ista danas kao što je bila i tada i da vazduh ponekad u gluvo doba noći i dalje ima onaj isti prepoznatljivi ukus gvožđa i stare rđe. Kada večeras legnete i ugasite svetlo, ako osetite da vam je vazduh u sobi odjednom postao težak i hladan, ako vam se učini da vam na grudima leži teret koji ne možete da pomerite, a prozor lagano kucne iako nema vetra, džabe palite svetlo, neće vam pomoći. Samo se setite nesreće iz Medveđe. Setite se stanenih rumenih usana nakon 2 meseca u grobu i molite se da zemlja u kojoj počivaju vaši sveci čuva vaše mrtve čvrsto. Jer ako ih pusti, nikakav kolac vas spasiti neće.
Hvala vam što ste bili sa mnom večeras. Podelite ovu priču sa onima koji misle da mrak nema glas. Ostavite komentar, recite mi da li ste ikada osjetili taj miris gvožđa u noći. I čuvajte se. Nemojte gledati predugo u senu iza vrata, jer neke senke nemaju vlasnika. Vidimo se u narednim videima.